Kuri na mbwira uma mwena wa Mumui kaunti-ini ya Meru thutha wa ngiri na kiriga kugumira ndigiri na ng'ombe cia Aikari a mwena uyu. Punda mingi imepoteza maisha, imekufa kwa ajili ya inzi. Inakuliwa na inzi, hatujui ni inzi aina gani. Ngici iria ikoretwo ikimahahithia gwa kahinda ga ciumia igiri maugite iraruma mahiu mao igatiga kironda gigitherema na muthia wa uhoro mahiu mao magakua. Ikikuliwa inakuwa vidoda, inatoka vidoda nyingi, inakula mpaka inaingia ndani. No irita njira ya kung'ethanira na ngici na guthara mahiu mao, Aikari aya maraharukia ndigiri ciao magoti na mifuto yao niguo kugiririria ngici kuruma ndigiri ciao. Tumenyunyuzia dawa, tumepata mandawa kule chemist na tumenunua, lakini asisaidii. Tukaamua hapo mahali tumefika sasa tuweke punda nguo ili at least awe amewekwa nguo, jacket, nini kila kitu. Sisi wenyewe tumeamua tuweke punda wetu long sisetu, hata unatoa ile kabisa, ile mpya kabisa unaiweka, ukimuweka ili at least atikuliwe sana. Ikinya riri ria gwikira ndigiri nguo ciao ona iri njega atia ria kinyanirio thutha wa kugeria njira nyingi ta guciaka kibiro, muhu ona kana dawa iria meragirwo matuka-ini ni abitha wa kurigita mahiu indo iria ngici itaiguire, no maya mothe marega makigeria cindano no nacio cikirema. Tunapaka sijui njivu, tunapaka sijui oili, tunapaka kila aina ya ndawa. Hata ile tumbako ya watu wanakulanga hiyo tunatumia. Riu ihoya ria Aikari aya ni kuri thirikari ithare mahiu mao kuma kuri ngici kuona mugate wao muthenya wa family nyingi guku uhocetio hari ndigiri ici. Sasa tunauliza serikali sikuje tusaidie jameni, punda ikikufa tutakuwa aje? Tutakuwa aje punda ikikufa? Hakuna maji, tutaendea maji na nini? Uwezi beba mtungi kilomita 5 kutoka huko. Riu kihonia kia Aikari aya gwa kahinda gaka no gwikira ndigiri ciao nguo ciao meregereire no gukwagira. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Winnie Kimani.